الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، وبعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Abdullah ibn Amr deysin, Allah Resul üçün tanstag Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebe en khattir el. Busul dünya ugur yez amal huyu ugur dezhum hudu el. Tu Allah Peygamber Allah tak sallallahu aleyhi ve sellem tut'imut ta'ama sağin qaç balardu ve taqra'u selam ala men arafta ve men lem ta'rif han vöz çünkü han sevöz çünkü ahsalam dalardu el. Aqu hadisu kel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet koytuyn iza sağin yahum yalardu. Sunnata hukkoch dalo yinjia umantir haychua yinjia umantira hordinah khulil yanagah khulil sakat hayat yahuma ahaylul washnya haycha hoy sunnat qoch denar khulshu halul ahwer qoqstagan yahutil ayz haylul ya yoqstagan yahutil ya haldolstagan ya qiyastagan ya busulstagan ya kerstagan يا حيدوات ولا يا حي جرجرستك ولا باشخلا يا سحنا حين يوخع ولستكن لول ولا جيمدي ولا باشخلا يا سمو كي برا حيا امنتي حيا تتحكى دي حيتنا حيساغنيا ام يا حيتشا يسنة قوش نكل شو اقر سنة توردي نقوش ده تعاقلهم ده هوردي نيشلا امنتي رتحكت يا ام حيا حلولر چون چوی حیته تا عقلم ده تن وقت کن یا هیچی تن سونگش چون یا هیچی قوچ وجدی سنت دقیش تر سنت قوچ دنیت قوچ ربول شیه چوه و چیه ته و چتنا نو سوی چول چونگه قوچ دلر دو هر سنت شا یوشل شا تن حسد سه چا یا ام یوشل شا یوشل شا ام دیره شین اولا و چونگه تو دیره شیه یا ام دیره حیات شین اولا و چون تو یا ام قودین چونگه یا ایتا دق سنت قوچ نر خرویز أقني دايلوي بيرقي تورياتوي وإن تطيعوه تهتدوا شتلمت أخلاح نسلر دشو أعدل الله عندوش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.